plakat ngalat thoi kene. If right to voice dissent is not permitted in democracy, then why claim to be democratic at all? Penlong diktator no. Lada phikhen ba ban kren ni ke jing sha ban kren ni ko hok kalong pop. Te kamut phikwa ba sinyan ban sulet dan bor. Ngitip shay hero. Balai phikwa ban penterang yangi. Namar ba ngela de file case halor ka bah. Jong ka puli putih kada ye lane kata ka. Job reservation on higher studies. Ya kata ta kila persang ni ban le kumno ta kam le kat pidang tiet kata kadang rehem kumsim pitiet dengan nang ni ngayeng baik ngakhan thet pitiet nang ni biang baik kajingpang kan saja Henry kumpo ong thareng bun hil batskar pun namar ba pishpun kthang pishim personal ngi klam shim personal lepi ngilai klai hinadu ostan paro kabri nyau trap man bangi yai trali mjuban kano jadi pukul mar ani kapan vandalize hadu menne Henry lima ki bastang haba kelas sedang ter ngingim la bacha wat hak bible ru ko ong ban thap tang silian klem ong ter mentau thap buru arliang tengim la ban sa ngilang dei tang ki brio tang itahi bleshibon shehdan